Mwongeye kurirwa neza nshuti bavandimwe b'ibiganiro byacu kuri Sayeli TV. Imana ibaha umugisha ibarebe neza. Mbahaye ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube. Imana ikomeze ibashyigikire dukomeze tujye tubana gatanu ku kandi kuri uyu muyoboro wanyu mukunda muri benshi. Reka dutangire dusuhuza abari burengerazuba, abari burasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru ndetse hirya no hino ku isi, mwebwe mwese mu gihumeko w'abazima. Imana ibaha umugisha. Turashimira Imana ikomeje kutuzigama, kutwongera iminsi yo kubaho uko bwije n'uko bukeye. Imana ishimwe cyane. Reka tugusuhuze wowe uri muri Amerika udukurikira gatanu ku kandi, tugusuhuze wowe uri muri Canada, uri muri Congo, uri i Burayi, uri i Burundi, uri mu Rwanda, uri muri Tanzania no muri Kenya, uri i Bugande, uri n'ahandi hirya no hino. Tugusuhuze tukwifurize amahoro y'Imana. Imana rero ikomeze ibane nawe, ikugirire neza. Reka duhumurize umuntu wese ubabaye mu buryo budasanzwe aho uri hose, tukubwire ngo Imana ntiyakuretse ahubwo ikomeze kubana nawe. Uyu munsi nubwo bitameze neza ariko ejo bizamera neza cyane. Imana ikomeze gushyigikire. Tugarutse rero ku makuru yacu ari kuvugwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kivu y'Epfo. Aho nta handi tugiye kunyarukira ahitwa Kisangani. Intambara iri guca ibintu bigacika, ndetse nta handi turasimbukira no muri Masisi. Aho naho biravugwa ko ibintu byakomeje kugorana. Aha kandi haravugwa intambara iri muri Nyangezi ndetse mu gace kaho ka Nyantende. Iyi teritwari ya Nyangezi mu gace ka Nyantende biravuga ko ingabo za Wazalendo zimaze kuhakura M23 mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma izi ngabo za Wazalendo zikavuga ko zitari gwerekeze Buvira cyangwa n'ahandi, ko ahubwo gahunda ari ugukomereza mu mujyi wa Goma. Ariko kandi zikabanza zikanyura ngo mu mujyi wa Bukavu, zimaze kuwufata zikamanukira mu mujyi ahazwi nko ku kibuga cy'indege cya Kavumu, zikazakomereza mu mujyi wa Goma. Ayo niyo makuru tugiye kuzingura tubabwira akantu ku kandi uko bwije nuko bukeye. Murabizi ko tudahwema kubagezaho amakuru n'ibiganiro byacu, ariko kandi andi makuru ari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Haravugwamo ibiganiro Doha ngo byaba byamaze kuba ibindi. M23 ngo yaba yamaze kwikura muri ibi biganiro vuba na bwangu, nyuma yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yanze kubahiriza amasezerano yagiranye n'izi ngabo za M23, harimo kurekura imfungwa yafunze kubagera ku bihumbi hafi 3 yafunze. Izi ngabo za M23 zavuze ko ibi biganiro mbere kubijyamo bigomba gukorwa vuba na bwangu, aba bantu bose bakabanza bakarekurwa. Ariko ingabo za Kongo nazo zatangaje ko M23 atariyo izifatira imyanzuro ku buryo barekura imfungwa bafite. Maze rero M23 amakuru atugeraho aravuga yuko izi ngabo za M23 ibi biganiro zaba zamaze kubitera utwatsi, ahubwo amakuru aravuga ko izi ngabo za M23 zikomeje nazo kugaba ibitero hirya no hino mu rwego rwo kwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero dukomeze tubagezaho amakuru yacu ari kuvugwa hirya no hino. Nimujye kure nyakira amajwi zanyu, ariko wowe utarakora subscribe, hanyuma utarakora share, utararayikinga, utaranatwandikira muri comment ngo utubwire idonido, udusuhuze natwe tukwikirize, utubwire naho uherereye, nyaboneka bikore bwangu tujye tubana gatanu ko kandi, kuko ngewe ndabakunda mbahoza ku mutima, ndetse imigisha y'Imana ikomeze ibasakareho. Imana ibahaze byiza, ibahaze uburame. Twakomeje rero ahazwi nko muri Kisangani haravugwa intambara mu rwego rukomeye, aho ingabo za M23 zikomeje gutana mu mitwe n'ingabo za Wazalendo n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za FDLR. Umuriro watse ahangaha muri Kisangani. Aha muri Kisangani kandi
amakuru atugeraho aravuga yuko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buyobowe na Felix Tshisekedi ndetse n'ingabo ze ngo baba bari kwategurira ibitero bikomeye nyuma yuko amakuru atugezeho avuga yuko baba baguze izindi drone z'intambara zivuye mu gihugu cy'Ubushinwa zikaba zageze ku butaka bwa Kongo, ngo byose bikaba biri gutegurirwa hano muri Kisangani mu rwego rwo kugira ngo babone uko bagaba ibitero ku nyeshyamba za M23. Ariko kandi biravuga ko Kongo yaba yamaze kwangaja abasirikare nabo ngo bakomeye cyane, ngo bazwiho urugamba mu buryo budasanzwe ndetse ngo nabazwiho gukoresha imbunda ziremereye cyane. Kandi amakuru akomeje kutugeraho aratubwira yuko ahangaha muri Nyangezi naho mu gace ka Kanyantende, mu gace ka Nyantende biravuga yuko naho intambara iri kubica bigacika. Ahangaha ni muri teritwari ya Nyangezi, ingabo za Wazalendo n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'Abarundi n'ingabo za FDLR ngo zaba zagabye ibitero kuri izi ngabo za M23, ngo hanyuma zikigarurira aka gace ka Nyantende mu buryo bworoshye cyane, zikavuga ko zitashobora kujya ahandi hantu, ko ahubwo zigiye kumanukira mu mujyi wa Bukavu. Nizimara gufata Bukavu zikomereze Kavumu, ngo zizaruhukira mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi kandi wa Bukavu uravugwa ko nawo izi nyeshyamba byanga byakunda mu masaha make zishobora kuba zamaze kukurwamo, dore ko ingabo umusirikare ukomeye uyoboye Wazalendo, uyu ngo ni umujenerali ukomeye mu rwego rwo hejuru mu ntambara mu buryo budasanzwe, aherutse kubwira uyu uyoboye ingabo za M23, aramubwira ati duhurire mu mujyi wa Bukavu, niba uri umugabo tuzareba umugabo turebe n'imbwa. Aravuga ati byanga byakunda ndashaka ko duhurira muri uyu mujyi. Ayo makuru rero aravuga yuko izi ngabo zaba zavuye muri Nyantende zerekeza mu mujyi wa Bukavu, aho ngaho ni muri teritwari ya Nyangezi, mu gace ka Nyantende niho izi ngabo zaba zamaze kwigarurira, zimaze gusenya ibirindiro bya M23 byari biri muri bino bice. Bakaba bavuga ko nta handi bagomba kuruhukira usibye mu mujyi wa Bukavu. Ariko kandi amakuru aturuka muri Bukavu, aho tumaze kuvugana n'umuturage uriyo, avuga ko byanga byakunda M23 nayo yakomeje gukaza umutekano mu buryo budasanzwe, maze ifata intwaro zikomeye izishyira mu nkengero z'uyu mujyi mu buryo bwo kugira ngo bakumire ibitero by'izi ngabo za Wazalendo zikomeje kugaba ku nyeshyamba za M23. Mutwemerere nemujye kure nyakiramajwi zanyu, turacyazingura amakuru akantu ku kandi, turagira ngo tubagezeho idonido y'amakuru ari kuvugwa muri ibi bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nubwo twasimbutse Buvira na Kamanyura, amakuru aturukayo avuga ko iminsi 2 ishize, aho ni muri tariki ya 22 ndetse na 23, ahangaha iyi mirwano ngo rukomeje kwambikana, ngo amasasu ari kuvuza ubuhuha, bari gutana mu mitwe mu buryo bukomeye, ariko ntituramenya uruhande rwabashije kwegezayo urundi. Nitubimenya amakuru yacu ataha tuzabibamenyesha. Icyakora gusa amakuru aturuka ku rugamba aravuga ko imbunda nini n'intoya biri gukomeza kuvuza ubuhuha, bari gutanga gahenge isaha imwe, mu yindi saha bagacakirana mu buryo bukomeye cyane. Twagarutse kandi tumanukire aho nta handi, twikomereze tuvuge ku ngabo za M23. Izi ngabo za M23 ziratangaza ko zamaze gutera utwatsi ibiganiro by'Doha, aho nta handi ni muri Qatar. Bavuga ko ibi biganiro nta shingiro bifite, nta nicyo byabagezaho, mu gihe ibyo basezeranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta na kimwe bigeze bashyira mu bikorwa. Ari nayo mpamvu ngo bari gukaza ibitero
bikomeye kugira ngo imijyi bari baragiye bavamo bongere bayigarurire. Ariko kandi amakuru aturuka hirya no hino ku rugamba aravuga ko n'ubundi izi ngabo za M23 n'ubundi zaba zimerewe nabi kuri ibi bitero. Ariko kandi ingabo za M23 zavuze ko mu gihe Kongo itari yarekura abafungwa yafunze idashobora kujya mu biganiro. Ariko mu gihe bavuze ibingibi nibwo Kongo nayo yabatangarije ko batagomba kuyishyira igitutu, ko itagomba gutegekwa n'izi nyeshyamba ibyigomba gukora. Izi ngabo za M23 nazo zikavuga ko ibiganiro ntacyo byaba bishingiyeho, nta nicyo byaba bimaze mu gihe batubahiriza amasezerano babashije gusezerana. Turakomereza mu mujyi w'Igoma. Uyu munsi wa none haravuga ko n'ubundi uwitwa Joseph Kabila yaba yaburiwe irengero. Ese koko nibyo Kabila yaba yarageze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ariko andi makuru atugeraho atubwira ko uyu mugabo yaba ari muri Angola. Aha muri Angola rero bikavuga ko yaba ariho yibereye uyu mugabo. Amakuru aturuka muri Kongo aravuga ko uhagarariye ishyaka ryiwe yatangaje ko Joseph Kabila atigeze agera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi abantu bakibaza impamvu M23 yaba yaratangaje ko uyu mugabo yageze mu mujyi wa Goma aciye ku butaka bw'u Rwanda, ariko nyamara ari ibihuha. Abantu bakibaza impamvu ibi byakozwe, nyamara abantu bakomeje kujya mu rujijo. Hanyuma kandi uyu muvugizi wa M23 avuga ko Joseph Kabila yageze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kandi uyu Joseph Kabila yitegura kugeza ijambo rikomeye ku banyekongo mu bihe biri imbere. Icyakora ntiyatangaje umunsi wariwo, ntiyatangaje n'ukwezi, ahubwo mu masaha make byatangiye gushyira abantu mu rujijo ubwo batangiraga kuvuga ko Joseph Kabila yaba atakiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turakomeje rero n'ibiganiro byacu, amakuru yacu hirya no hino ari kugenda avugwa mu burasirazuba ndetse no muri Kivu y'Epfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hagiye hagaragara abasirikare bifunze bukwasi, bifunze rwose, bikweze. Abasore bakoze amatuza, abasore bakoze amaboko, abasore bakoze imyitozo mu buryo budasanzwe, bigaragara ko baba bageze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ababirebera hafi baravuga yuko izi ngabo ngo zaba ari abacancuro baba bagarutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero muri Kisangani biravuga ko hari gutegurirwa ibitero bizakwira muri Kongo hose, ndetse ngo bizaba ari umuriro ari karahabutaka mu buryo budasanzwe. Bavandimwe mutega amatwi mukomeze mwumve amakuru kuri Saheli TV. Aya makuru tuyabazaniye rwose atariho ivumbi. Ahangaha muri Kisangani ngo niho Gisekedi yaba ari gutoreza ingabo ze mu buryo budasanzwe, azereka ibice zikwiye kunyuramo n'uburyo bakwiye kurwana uru rugamba kugira ngo bagarure amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero ababirebera hafi mu basesengura bavuga ko uko byagenda kose intambara igiye kuva muri Kisangani ari intambara iteye ubwoba, kuko ibitero bigiye kwaturuka biteye ubwoba. Abantu basesengura baravuga ko ibyo bari kubonera muri Kisangani bidasanzwe, kuko intambara igiye kuhava ari akasamutwe mugani wa ba bantu. Reka rero twongere twihanganishe abakongomani bari hirya no hino ku isi, abari gukurwa mu byabo n'intambara. Turagira ngo tubabwire ngo nimukomere, muhumure, mwizere Imana. Imana ifite ikizakora kandi izi kizakora. Mwebwe mutuze, urugamba Imana iraruzi. Ariko kandi mukomeze musengere umugozi umwe, mukomeze mwizere Imana izabagirira neza. Reka twihanganishe
yihanganishe abari kugenda bahungira mu bice bitandukanye bitarimo intambara bakuwe mu byabo n'izi ntambara ziri ku butaka bwa Kongo, ariko dukomeza kwizera Imana ko izabigenza neza. Reka kandi twongere tuyifurize ishya n'ihirwe mwebwe mwese mwakomeje kudukurikira ahangaha kuri Saheli TV. Imana ibarebe neza, nimudukandire subscribe, hanyuma mukore share, murayikinge, ubundi mutwandikire muri comment, mutuhe yambu rwose, mudusuhuze, munatubwira aho muherereye, aho mudukurikira muherereye, muvuge muti turabakunda cyane. Natwe turabakunda, tubahoza ku mutima. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mubane natwe. Imana ibahirinde, ibagirire neza, mugire ibihe byiza. Turabakunda. Shalom, shalom, shalom.